Surprise! Congratulations, madam. I'm looking forward for a good business deal. It's my pleasure. Excuse me, madam. I am a business partner. Mami kebi bincho. Kinaata venike no. Se wo yusu a esiesie ho e ma ho ye kama e ma wo ye obe mua. Je na ko try she. Thank you. Kinaata Venike. Kinaata Venike is an oral tonic for maintaining vaginal hygiene, not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor. My mama crab by the Baje Ghana TV, so every drusa some hodwa ya bobwano. Yede ebe so mo kasia bokwansu way, eye kasia bote. Osha me live, YouTube, Facebook, and Instagram. So any day you can osha me subscribe and like it. Na share Emma afofro intimi and shebi. Me amaje bre, amede kasia boyi ebe so mo, eye me. Da chehima, ajua. Nati afeyembora and samono emu. Video be a trendy was social media to say ye pa. Ababa we be na oye duane say ye nkwan no ye say ye fro ye abemu na oya obia enim na wo hwe video na ababa we etimi awro ne drosso na ode ato nkwan ni mu na wode nkwan no afra wo wie ye no wafra ne ba akosua fa cha nsembra na mensa nkwan no emfengu mu ma o papa Arahuye pa. Hey, eme bintrimu ode papa. Rese, uye duane ama wukunsa wumpene bi. Na wawro wo drosso kwakwa ne emu impurities ne emu niyoma. Na ode ato nkwa yi mu na oyama bema yi. Bema koro no wonnie. Hey! Oh, we di arahuye abofno arawo. Emema edi niyoma. We wudi we ya beden wa ye hu nipa. Udi we ya ebe den wa ye hu nipa biem timelele we die me makro no kafra eme bitri modern aba odo benko a we enye den ya beti nani so dako sa wa ye we se wa ye den ebeti nani so dako we mbo ne ye hu niama ye hu ye hye kuku emu de hye daka mu a ema binom eme mebi munue be makra obedi se aduane di aba na we obeye den hunu se wode ne dross wanu ama wo se semre kwahwe nam egumu aba meyi oba bedi egu ne jemo ebeyi ebi nso debi we die arehwo drosso oba ne den se mudi mutibo ho kra ayayi nti ye be fa ne sa na we die arehwo obey there was a police for no obey ya wo ye we was a Ghana police mo bomode na mutresi ne che no na we dia no odin hwan ba na ekodi se aduani aba we ni rebe fi na busuya odi we bie mu a odi we wi abeye den wa ye ne ho nipa odi we wi abeye den wa kai so wo maame we busuafo we die kafra be makro no kafra Ghana police we die mo hwe na mo pe ho asa abaye die wosa mo che no die hye kuku emu aye nimu mpo wo mo we die ye kan so we die anu odin dodo drosso no wa wura to nkwa emu we be mai beba no obeka se aju brane entu nse didi obeka se we di ne die dada wa men onni esanso onim tie wa ye hwan ba aba ebusi ha na brama kwa me yedi kase bono ebesi edi ameje so da chehima ajoa nati asara kase enkoma glitter and glow skin care Kinaata herbal energy nail organic foods dedi ho enkoma production crew wa woje branso aremen so me da se papa makrama me di dwumadie bi eba wakwen na sa dwumadie ne mato ne din se aware
any asofo and sense marriage and pastors issues. The entia onyankopon di dwumadie we atomakoma so seven family Ghana mine. And say marriage is an institution ordained by God. Onyame ena hihye aware. Nanso eya kwakoye se enne aware ho nsensem ne de ekokoso ne de esisi no. Obi say said de aware tie kwa minim sakra ankama anware. Sa nsensem we nyina ne asofo so nsensem. Obi so say de sofo bi ayenti asore kura minko bio. We eno nyankopon akoa onyame de se adwumade we atomakoma so. Seven fambre yetiefo ne yahwefo ne Ghana mine. Na adwumade we enyame nko a me ne wo manimu de renowned men of God. Ena me ni omo ba betena se edi se adwumade we. Enu nti me pese wo gi egwa na wo tena se na wo hwe me ne me panelist every Friday 5 p.m. and then on Sundays after church and also 5 p.m. ya di dwumadie we ebeba wakwen ebra wo be abagi egwa atena se etie yen ahwe yen. Your life will never be the same. Na ebesi wo ne ofie nyina ye. God bless you. Bye bye. Tribulus terrestrix, Kayani, Panex Caltrop, Jingo Bilaba. Sawa di no ya mabobo swina. Enu ne dia setina 230 hebam. Wo ya bema na wo no mu a, emma wo hode sunkuma wo gira wo na so timi badwuma. Emma energy, stamina, and vitality. Emfa wo ne adwuma wo ye. Enu ane sa wo benum bi. Wo be badwuma sa wo mreda. Tina 230 hebam. Eye yen konkwa. Power to the people. Me try 230. So I will what feeling? Adam, me back. Kinaata 230 herbal. Yeah! Kinaata 230 herbal is a full supplement for rejuvenation and vitality. And no sa ebra ofasa edrowi. Oba wafa yefunu. Ne all man e banofo. Ene akola ondi emfie duoche.